Soranbay gitti bile çıkar saçına. Şu günahsız balдар türmede oturgança ben canımdı verem açık. Buna sapane sakafты test boyunca kamap, kolma taftı, mektep boyunca kamap. Abırak emnike bir günde kamavda. Ankeni günahsız bir. Rayın milyon dişten alıp Tamoşen'in o Jeenbekovski, Matrayevski uğurlarda gazalap başlagan. Спортко акча коюуга Ajin.Xbet'ти сунуштайбыз. Ajin.Xbet'те коэффициенттер эң жогору. Бул тиркемени колдонуу өтө ыңгайлуу жана жеңил. Видеонун астындагы шилтеме аркылуу каттоодон өтөбүз. Каттоодон өткөн соң 100% сизге бонус берилет. Андан соң пополнить счет дегенди басып туруп Ajin.X Money KG аркылуу Анварга кайрылып балансыңызды толуктап алсаңыз болот. Ajin.Xbet ишенимдүү букмекер. Şu günahsız balдар türmede oturgança ben canımdı verem açık. Buna sapane sakafты test boyunca kamap, kolma taftı, mektep boyunca kamap. Abırak emnike bir günde kamavda. Ankeni günahsız bir. Rayın milyon dişten alıp Tamoşen'in o Jeenbekovski, Matrayevski uğurlarda gazalap başlagan. Oşon için bir günde kamavda. Kalganlar korksundur. Bilesinger. Kulmatap işlet başlaganda Oş tamoşnyasına barıp proverka barganda bir günde 10 есе көбөйгөн зугурлар bir günde. Жылдын аягына дополнительно bir 200-800 milyon dollar элдин казынасына түшөт деп Кулматов айткан Сапары Сакафековский. Анан кийин мына эмнеге Сооронбай мынчалык Райымдан коркуп атат? Анткени Райым анын көп кылыгын билет да. Булар же Райымды да икрам окшотуп камаш керек. Öldürüş. Ankeni ikram denmeye kamadı. O çorunu karsa 24 milyon dolar. Bu yerdeki ştabka gelgen. İkram alkol gelgen de. Anan sürep kovası da cölle kamışsam. Anın dele kamalganı bir yılga yakındap kaldı. Bir de Sreçli eksperiment cüelek. Cölle oturak tamına. Bu Kalkostun başkarması koydu öyle tamdap. Bunu soyuğla sevmişken degende. Ama onu kamağına kamat ederse biz koyuverek kaptığı. Damir Musakeyev korrupsiyonер hükümet bergen partiyalar şey. Matrayemovlar, Jeenbekovlar, Keldibekovlar taptaza geldi appak pakatı. Gelir jurnalistler zakar satkarıp Rayım'dı koldoçu, Rayım menen çay içip daha bir yol atta. Men Rayım milyondu. Bolgonu bir yolu 2010 yılı Kursan Hasanat'ın iyinde görüyor. Mümkün o şol yerde anında apasıdırıp çaygandı. Men kaydan bileyim. Anan keyin kantı bile Atambayev bul joluktun bарын bilgen joktu. Men GKNB'ga işençimin. Cumasına berjak 3 yolu malumat berçi. Bir de malumatta Oş tamoşnyası boyunca, Erkeştan boyunca Rayım milyon çok. Bir söz çok. Emneke. Buna 2013'ten 16'ga çeyin Oş upravnikega etmeni Asılbek Kocabekov başkargan. Andan keyin İdris Kadirkulov başkargan. Anan keyin Sooronbay prezident bolgondan keyin İdris'ti GKNB'nin төрagасы Asılbek'ti zam kılıp koyup atpayıplar. Razısızlığını bildirip. Rayına koyuyorsun bılıklarını saktap berdiңердер. Bu Uluttuk Soğuk Koopsuzluk Komiteti hazır Uluttuk Korkunuş bolup bardı. Sayasi hukukun toktoo menen iştegenderdi ошол жактан алып чыкпасак, бул эле булар могу Сооронбай элди бөлүп жарып атса, азыр ушу Улуттук Коопсуздук Комитети жардам берип атат. Бөлүп жарганга, чындыкты айткандардын оозун жапканга жардам берип атат. Чакырып алып коркутуп. Аягы жаман бүтөт. Мен дагы бир жолу кайталаймын. Эгерде биз Кыргызстанды колхоз деп ойлосоңор, бизди кой деп ойлосоңор, Бакиевтер ошентип ойлогон. Максим айтпады беле. Кыргызстане 5 миллионов баранаттыр. Булар ойлоп атат, уже 6 миллионов баранаттыр. Силер Бакиевтерден жаман бүтөсүңөр. Анан эмнеге жанталашып мени эптеп ушу же өлтүрө албай, же кама албай атат. Атамбаев сөйлөп алса, калгандардын баары койго окшоп туруп берет да ойлоп атат да жаман ойлор. Ошондуктан мына ушактарды таратып атат кайрадан. Дачасудагы самолетто Атамбаевдин бирдемеси болгону. Бүт кал. Азыр мына Батукаевтан эптеп бир
Atambayev Batукаевтан акча алып чыгарды деп сөз чыгарыш үчүн баарын камап атат. Арбетте бир шылуундар. Анан справкаларын оңдоп, диагнозун оңдоп, Батакаевди чыгарып жиберишкен. Бирок мен да ишенгем, Батукаев эле 3 айдын ичинде өлүп калат экен деп. Бирок мен Атамбаев президент ал кезде чу Батукаевден мен сени чыгарам, акча бер деп айтат белем. Аны сооронбай айтат. Мени кайрып аткан нерсе ушу Атамбаевга bir показания алабыз деп күнөөсү жок балдарды камап атат. Жаныма адамдык сапатын сактап түздүрсө камап атат. Дамир Мусакеев коррупционерби, Жээнбековдор, Матраимовдор, Келдибековдор коррупционер. Анан мисалы эптеп Атамбаев ушу Батукаевден акча алды деп показания алам деп 3 жашар баласы бар, айдап Саланованы камап атат. Бул туура эмес. Бул азыркы өзүм билемдик зөөкүрлүк токтобосо биз мындан ары сооронбай кетти эле чыгабыз ачык. Бүт шайка-лейкаңды чогулткун. Мына Кыргызстандан чыгарылган акчам чыгарылыптыр. Ошо акчам менен кошо жоголдуп чыгабыз ачык.